Alhamdulillah puja kerambun ngan assalamualaikum tegur sapa nyo katuh kuno mutron abani bapun nyo mulang abad dengo cedara pandangan duton. Betul. Wahai kaum Tuhan muda, kamu ne pegatino alun. Betul. Syaingon pantun karang haba, ingat saban diulun. Betul. Ino kamu alun memacam berja. Mangatan mangatengku pajuh bada boh tukun. Bata boh kampung di pucuk waila ni ba uronyo bandum rakan lun. Nyo. Bandangon dutun yang kamu pemulia, kamu mucai habamu tutun. Butunang hati ngon jantung, oh bandum sedara. Aduh, bak tampu di mutu lutung. Betul. Ada bani bung anu cempala mulai ba uram sampai ba ujung. Betul. Ino bermengkupung saya tanya ba dengar cedara rakan di kampung. Betul. Tanpa ugudung, tanpa ulang tak ubina masyarakat rata tagoidun. Betul. Yang mana dengar alun di tino wahai saudara. Di meklak diwah apa dola dalam gle butung di mutu tiung pucuk kedai pangan ba uronyo habamu pantun dengorakan lun bandum sedara tentang kamu pegah kamu tutun bena tertinggung hati dalam dada karena kadang perilaku drone di dalam kampung habanu tutun memacam rupa kadang haba yang hana karuh nu tambung badu alam kampung pulma cerita maka oleh sebabnya bandum rangkan lun be tampi habata tutun gata jut ke bala budah pantal labu hai abu laju perla ya betul oleh yang tajak butuh ulang sana bacut habanyo kamu puja. Betul. Ya tentang hawa penting lagoina pelam kamata. Wahai bapa. Betul. Ya nurung tale bijak bak berita yang penting tak pegah danyo berbijak. Betul. Minta hai bapa tak baca berita atau nang haba kadang ba urang ja. Nya. Nadi jihna bacun pala kamata muka laju dicerita haba talaga. Nya. Tetapi hai bapa mu tapuhana menyukun kamu wila ditidih nyan haba buha. Betul. Wahai juga mutapuhana dipegah meno cukup talaga ibu dengan bapa dengar dorata padahal cita no tetaja. Betul. Wahai bapa
nyan mu tapuhana munyo jamun gukun buha jino hawa wahi sidara Urang pot una tengku cung bak perla betul. Cukup talaga dalam geliraya Memang yang kamu pegah cut bangun curka betul Drone yang tak bijak di dalam deta Kagebi kesempatan le malikul hak nyo Gata tak bijak kepercayaan pihna Dengan kesempatan kadang gata gebi le tiro bapak nyo Be tampe buhak tak pegah haba Gata minta peng kadang cukup tak bijak nyo Be tampe go pala ngon tikrak haba Karena lam gampung cik media lun Le tat lun kalon urang tat le yang bijak nyo Bak di dego aba dum ditrak bak kedai Tuhan Padahal yang ladum di dengo aba yang jitra nyo Hanya untuk pelemak pemangat haba atai pe kufi pre rukok kajut le awak aduh ngon cuka Yang ada dipegah buhak video taja Tetapi hati-hati getanyo bak tak pegah yang hana bijak nyo Tente getanyo ibu dan bapa di dalam deca wangi orang kan ho yang tajak Betul Yan haba yang bijak tak dengar punting lagoina karena tikra haba nyo je kepak luyak Betul Ledan bapa tak kala rupa akibat haba gupegah yang hawa Betul Yan diurang kadija dipikir kana lebih lem caci maki dengki ngon pala Betul Nyo haba kajitra lagi ku ya lut buno cipupu yang na urang yang dengar cukup tak lemak Yang dimatinya lagi nyo lagi kun gada kau ku petih gada hayu lupa tat Wahai utabat hebat lagoina wate ku fikir menyo kamunan kau ku petih kanyan wahai saudara truk dak walain kalain macam hai mak tigam nyan hana memang ijih dipegah naijak luar nanggro padahal ada mutango hana yang pelet dah pegah lembak jamunyau Betul haba-haba menan bago yang dikirim bawa bek taser dilai keno bek taser dilai kedi Pakon karena haba palih ladum saudara hana mupat keterangan Nya wahai akhi bertahin dari bek berangkah tak beri berita Memang kagak pegah le urang awai Tanyo tak ingat tak kenang Betatim cok mana Betampe talah yang gepegah le urang awai betul Lun takun na kejanggalan batu buh gata gekun le urang awai ja obilot tapak dua obilot punggung betul ja ho yang galak turak bek lambung Betul. maka benar tak ingat wahai rekan lun tayang nyo Bek haba kanutran atai ka ditibit bagata digop kadimatnyan kadang citkon lage dron putrang tampi bak di pelemak aba katanya tinggai temayang kahana menyona lam gampung lagayan macam be hai agam gata lagayan cara lun takut karugop dengan tikrak perkataan betul dah tampi gop mecang mutarik-tarik parang tapi saudara maka benar tak ingat buka pikiran nyo Dum masyarakatan yang nalam deta bele ditipu getayo ngontiro tigam bele dipayang-payang ngontiro dara karena tayo bak gepelahi lema tuh memang kate pikiran nyo wate ge pecicap yuhnyan boh manuk ge balik-balik saudara maka te ge pegahaba benata penyum-penyum rekan lontayang Benata balik-balik pikiran Bek kiban kaditran Tapatih ligata Aduh haba tampu demo tu
Betul. Ada apa rela anak tolo darah. Betul. Ada haba tampu musuh. Ada apa rela betul. anak tolo darah. Sudah hindari abang yang hawa. Betul. Membehai cuka patih laju tigra. Betul. Sudah hindari Nyo. nyohaba hawa. Bebe. Buingan hai cuka patih laju tigra. Betul. Bukan letayang alun kalon padi. Tidih dalam geli rebah metimpa. Betul. Bukan letayang gatarakan bohati. Menyota patih tabi haba petuna. Bukan letayang kalon lime. Bukan. Punji kakuneng sampai katuha. Nyo. Pek sampai tanyo boleh sampai rene. Bukan. Dah anggap enteng. Nyo. Hamba hana buna. Betul bukan letayang lur kalon pingan. Bengoh uronyan bekah kedua. Gedanyo hudepe ule bangai. Gobdu yang tenang tanyo yang medawa. Benar tak ingat, benar tak fikir. Kan bawa hati, oh dah dengar berita. Betul benar tak kenal rakal bahate betah semikir engkau haba. Sampai sampai tudawa, gutanya rele. Nyo. Nyogu yang gaya, udip dalam dunia. Betul be sampai dudau ada tanya mepake balman dumerele sabe syara. Alang tolong. Betul. Langsung tanya jak. Nyo. Merumpak junka, tamu ahdeja. Betul. Tapi nyo haba mendengar berbijak. Nyo. Be nu terima nu patih laju le tigra. Betul be ne dengar habat targot nu tima. Lantung hai mapa ngon mak taco onyan makna. Belum jamunyo. Nyo. Wahai akhi. Bakon. Haba FB Hanjur. luar biasa. Betul belum jamunyo wahai akhi. Betul. Hababa FB bila lagoina. Awak dipikir betul, padahal temaki. Betul. Wahai akhi, Nyo. mata perhana. Lenyo dipikir betul padahal ditaki. Taki. Abah FB harus saring hai saudara. Kalau kejadian wahai ahlut buh yan pan yo thok pawuh uranya narap to krung raya Nyo. padahal hanali Nyo. Nyan kot pawuh kadiba di jio tibulan yang karena na urang gu ser bak WA wahai tungku Betul. Rohu melabo gu pegat berita gu pegah di ujung batai kurung raya na thong ke pawuh Nyo. wahai tungku boh nyan bubui raya di urang tagala kena yak mu petu ngang ke pawuh Betul. laju guru toh ke deh cedara mate geja cikatan pau. Nyo. Wahai tungku bo nyan kau anak mata hai pucit dipegah berita na mantong ke pau. Nyo. Iket haji kuno kutuka. Betul.
tetruk kena wahai rakan mamu tapua pidan wahai cedara. Tidak tu partner tu wahai ibu. Pakan je gabuk kena ne teka ke pegah dekatnya na ku kalan je bak Facebook. Inan kai peduk na gama. Oh tag kalan ni bak Facebook. Nai kira gamanyan. Rupa ji higanyan tangai tan ke baca hana ke depu bulan hana ke depu tangai dekatnya. Padahal ada uronyan dikirim lembak Facebook ngembak WA yang kerja berita. Betul. Perle dapati. Wahai mati wahai cunda ne kalon-kalon bepa hai wade berita yang gleh yang are keterangan jihna. Memang kamu betul lagi cik media pegah hana mutalah mutikan haba. Maka buta ingat rakan mutua haba yang telah beta benar haba yang kon-kon kadang yang kadirato. Beruh gata cok yang kon-kon haba lagi berota tidih di daerah lun bi cukup tandau. Urang ka dicutok le uno rima karena tigamnyan kaim tat hawa di eba FB. Tampe ka nur baiti gutepu hana hanle gu pate haba tigamnyan. Karena bak tabuh mata watenyan lain cerita wate gapnyan gejak mita kae kedeh ulampuh. Wahai rakan untuk tagun bu ya hati dara na dipegah le tigamnyan bek nejak kedeh wahai kakak bu. Karena ditideh untuk ko dicutuh ron le uno rima memang na uno dinan kaliu kliang ta. Memang cukup tat pala untuk dicoh kata hana aku patih ka haigam dikun le tiro cuka. Karena letat haba hawa bakah ku kalon bak berita nyang kapegah uno bak ke kaleuh na kliung ta. Kadang cit mutan boten tu ote kujak cuka cikana. Menyo kata kapegah yang butuh pasti hana kakemenan. Hana rumeh katanya lun kalon muka menyo haba serius pasti kata agak tu sengih serius tatat. Nyan hai kata adik bungong lantat tan ge patih ji pegah haba ban gejak cuka kedeh ulampuh laju dipajuh le uno rima payah ba kedeh bak dukun gampung oi rakan beuh langtung laju dibuh un kae rima supaya gop nyan mangat ge tubuh. Wate ban gebuh dum ubat ramuan-ramuan desa wate nyan pulih dicuka mutuah hana payah puik moto ayah keno ba u kota hana payah bar moh takit nyan dikap di uno klieng ta. Memang cukup tat bijak dukun lam desa bet